Sumunoko nakambe mingiserom kanalo na FM akamkela mingiserome kulunga ingisela station shurkonga ko ingisela la Gauteng eMpumalanga no Limpopo ne kuma audio streaming yamkanalo na fm.co.za sungule lembeleri twara mfumo wa Nhlangelo lo sunguleke andakaloko president va tivise cabinet ya bona matolo kuna matitwele ikuhambana van'wana va tsaka ku katsa na rand swivula yini leswi mingiserom kanalo FM ile ka 0860002543 unga kandisa na rito ka 0657443911 eta bola na mhleri hita ku kahle se leswi hongonyinga tetani swivula yini hindlela yo le se taba ka ku twa mingiserom kanalo na FM ku nwangulo wa wena uri yini thlela ngutala na kambe na ku bula na mayor wa executive mayor wa Bembe hala ka hafu kupela wara ya Nwenhle kanlo tatwa ku vari lembera 2024-2025 va langutela ku fikelela intani hi masipala nako sweswiwani va fikelele yini ka leri lembe ri helako ina mara ku Afrika wa bula ni Khalanga Pet Mathebula wa smart wa Jima Changa mashingirtana wa chacha makuna wa ndandadzi ntaka wena twi kusuka studio 1 agiane masingita mall hila inga ko nhlekando wa stiva kumsumuni kun'wana un'wana hita tsene loko kuza kufika nkarhi wolowana va herila hindlela le nkonko na ku hela ka fika kahle tinkambi cancel swinene n'wina mu nga kota ku fika ka xiphemu xa ntirho wa ku va hi lemukisana hi matirhelo loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri hi ndlela yaleyo n'wina mi tiyile ya mi khensa swinene n'wana mi nga tangi a ntivi ni ku yini kambe mikaeri swinene ka leswi a hi kota ku va hi bula swo hi ndlela yaleyo se a hi ku tumikisira mina 0860002543 mahungu ya tele kambe no hleketa onge ku jikajika ka hina ku ta jikajika kwala ka mfumo wa Nhlangelo ka vula ku na lava nga swi laveku leswi nga humelela kambe ke loko va nga swi lavi leswi nga humelela hi ta ku yini a va swi lavi ava swi lavi se lexi nga ta va xi ri koho va ta va ka va ringeta hi matimba ku va ka ku tisiwa matlhelo un'wana ta va ri ku xopeleni sweswi nga ta va ka va xopela swo se hi ta va ka hi twa n'weku loko mi kha mi xopela mi kha mi ku yini na swoho mi kha mi lava ku fikelela yini hi nxopelo wolowo 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa ku va hi twa n'we loko swi ta ka timhaka ta min'wangulo leyi mi nga yi khoma eka nhlekani lowu loko hi ka languteka vaholobye hi ku ya hi ku hambanahambana ka vona ntshemba mi va twile ku vaholobye van'we hi vahi hi ndlela yoleyo kusuka ka timhaka ta vurimi ku ya ka timhaka ta dyondzo ya masungulo ku ya ka timhaka ta gezi timhaka to hambanahambana mi swi twile ku endleka yini hi ndlela yeleyo hi wile umbona ko ngete a nga tshamangi kahle hi wile umbona ko ngete a nga tshamangi kahle hi ndlela yeleyo ke miri yini timhaka ta vaholobye ku ya hi lava nga xaxametiwa hako hi ndlela 0860002543 numero leyi tirhisaka kumbe mi kandisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa n'wangulo wa n'wina hi ndlela yoyoleyo a hi ku tumingisira mehe un'wana ro sungula hi mi amukereli ka Munghana Lonene FM nhlekani mjari botat fokele mjari boti okay anaku vulavulanyana ile ya cabinet la ka tivisotolo na madyambu ni vone ku vekiwe ku komba makhenzi la ka sport la hi ku vona ka mina ayena makhenzi a va hambe la baba se va ta ku vela ka sport ku ta lungu ku phela ka sport ani fa ora famba na matiko la hinkwawo se a kona a va hambe awo a prepare le kwa kwele loko mo ku famba na matiko mbula ani inkulukumba wa sport minister of sport yes ani minister of sport ko ra famba mare the minister of sport train gas minister of train botat
ni vula wa sports ni vula ani n'wina mi ri minister of sport wa ka famba that's why na ku twa ku tirha yini minister of sport I'm the Minister of Sport and Agriculture. yeah Yes. I want us now abahamba bahlamba. kamile ku hlamula xivutiso lexi ni nga mbutisa botome nje va yi dyondzisa ndawulo ya mitlangu ku yi tirha yini holobye wa mitlangu fambafamba ya kwe handle ka ku ya ka world cup kumbe ka aya amukeleni n'wana mingiseri lo hlekani Hayi buthat njani? botome mina yi pfukile kwina bijani Ngivukile ngoba ngathapha ndlovu kusuka Hlokani. ayi ndlovu n'wina mi ta hi te La bulayo le cabinet. And vona cabinet Okay. yena leswi president va nga endlisa swona. Ovulaka health noni va endle kahle swinene. Dr. Aaron Motsoaledi makele ya biliya va nga pasa loko parliament ya vuntsevu xikamakumu. Yi sungule hi voho le senhleketa ku ne ku va va tlhela va vuya swi ta endla ku vona ku ya mahlweni ka implementation ya bill so none la 100 out of 100 then one yi nga yi vona na yi tshamisekile ya international relations leyi nga na kutima mona ni vona va ri kahle ka yona leyi nga ni tisela ku sola hi le ya masocha defense because loko hi languta mana na Angie Motshekga va kulile so loko a ni nga voni ku because nga ku na ku tika la ka department leyi na swo tika swo ka swi tshamisekanga ni va ni nga tivi ku timba va ha ri na wona ya ku va ni kota ku tirha hi tiseka va tshamisekisa xiyimo so loko vulavula hi ku tika ka ndawulo liya na swi lava ku pfumela kambe ni nga se pfumela na ku tiva ku n'we ku tika loko mbula kwe ku na swivulavulo swa ku ndawulo liya a yi na ku seketeriwa hi tlhelo ra timali and then masocha tanihi la hi tekaka ka vhiki ra ku hela ku na masocha lama nga dlayiwa le DRC ku na swivulavulo swo tala eka yona so na vona nga ku ne ku va ku pfumaleka ntshamiseko kumbe ku tsaka hi swirho swa masocha xana ta swi kota mana na Angie Motshekga endla ku yi tshamiseka department masocha ma va ma kota ku tsaka na mitwa la mtako kona mi kombisa timhaka ta ku kumbexani va kurile ku ya hi laha mi hlamuselaka ha kona ku na loyi hi ku vona ka n'we a mi ta n'wi navela ku loko a ku ri yena well ma no vona ku maybe munhu wa ku fana na vo Hlezikala leyi va nga misusa ka liya I'm not sure ku ya public service or yi ya koho ya loko va public works ka public works so va va mchela la maybe a ta kota ku vona ku tani swa ha ri na matimba va nga kota ku fikelela swa n'wanchumu na ko IT kumbe ayo lava experience leyi mana na Angie Motshekga va nga na yo mara yo ntsena yi solisaka so ni chekile ku ne an prova wrong yeah na metwe ndlovu ni khesiri tlhelo ro mi nga ta na rona ndlovu ni khesiri swinene inkomo famsa swa ndlovu kusuka Hlokani 0860002543 nomoro leyi ka ta va kha yi tirhisa hi famba swin'we ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu n'wana mingiseri lo nhlekani Malumthembu. Entokoni Mpfukeni. Vatomi njhani Mpfukeni. A hi sunguleni ka tinambara loko hi lava ku vulavula hi mhaka ya cabinet ne namuntlha ni pfukeni loko ni cheka rand ni kuma ku yi tlakuke hi 1%. Leswi ngo ku va yi simekiwini cabinet leyiwani yi tivisiwa swi ta hi tirha swi le ku yi tirheleni so far as a tiko hikuva sweswo swi vula swo tala 1% is too much and then loko mo cheka ku na vanhu lava mi kuma ku
va ku tala a va tsakeli ku Mr McKinsey va nga va ka side ra Home Affairs as a va demand position yaleyo. But then remember ku tiko ra rhangela hi African National Congress yi nga na majority, right? And then leswi hlamusela ku a swi nga ta nanguteka kahle ngopfu loko a va faka la, because i khale va kha va preacha ku a va fambi ene ku ri ku ANC na vuxaka ngopfu na matiko ya le handle. So mina ku va chiftele va yisa hala na loko ku ri ku loko nkarhi kha va famba ta va kha va tlakula va hetelela va yisa side ya va lava ku ri ku ta va ku ri right. So ku ya leswi cabinet leyi nga hi xiswona vona nga ku president va swi kote swinene ku tlanga tikhadi ta vona swinene, because swisolo swi ta va kona nkarhi hinkwawo, mara loko ni languta so far yi tshamisekile a handleni ka leyi ni yi sola kunyana hi le hala masocheni mani lava ya ni nga tivi ku mara ni vona nga ku side leri ri lava munhu loyi a nga strong nyana, leswaku for example loko me then a vola va chifta munhu wa ku fana na vo Ronald Lamola ku yisiwa ka correction then va n'wi yisa ka defense, ni vona nga ku exposure nyana liya a ta va a ri munhu nyana wa suitable for that for line liya. But besides that, leswin'wana hinkwaswo ni vona swi ri right, because we will never get it 100. A swi nge pfuki swi kota ke ri ku yi va cabinet va 100%, but then swa tikomba ku hi ya kun'wanyana as a tiko, and then at least hina leswaku hi ta va na interest, matiko man'wana ma ta va na interest ka famsi bya kona, because ma vona ku mfumo wa nhlengelo lowu tikomba ku ta va na matimba hambileswi van'wana va nga swi tsakeleki. Hi nga swi twiswa ku ze loko va nga swi tsakeli i yini lexi va lava ku xi achieve, i yini va lava ku xi nga humeleli, i yini va lava ku xi tumbeta. a ni nga lavi ku a ni tivi ku se leswi mi nga vula sweswi ni endlisa ku yini mingisero meko a na hala ta mi vutisa sweswo ku mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaku ku n'wina mi ku hayiko hi nge vi 100% amukela ivi ku va na lava va nga swi tsakeliku va nga va ka va lava ku fikelela yini. Mi hlamurile ku a mi swi tivi kambe a mi na ku hleketelela. But that is in the lewan yo influence wa hina laha on the ground. Mina na ngona ni swi clear I benefiting nchumu ku support the political party and ka ku va hi tirhela ku va hi tisela service delivery. So but then at the same time ku na vanhu lava nga henhla ka switulu leswi nga le henhla le va swi tiva ku ku na minkarhi leyi a va endla manyala ya swilo swo karhi ku vona swin'wana swi nga fambisiwi kahle ti-protecta na hi mhaka ku i comrade to comrade. So sweswo loko ku nghenelela va political party tin'wana lava va nga ri ki na vuxaka na vona swi ta va veka ka in the spotlight laha swi nga ta kuma ku mundzuku mi kuma ku a va ha ku sa ha koti for example ni nga mi nyika hi Ivan Jim na swi vona kumbe le ku voneni ka swilo swa yena ka Twitter ku i Twitter a ya kwini wa tikomba ku a hele ku tsakileni because wa swi tiva ku support hi nge vi kona at all leswaku why condemn va ri NGN leyi nga kona at all cost a nga la ku twa nchumu yona ku wa swi vona ku swi ta swi ya n'wi veka ka spotlight la swin'wana swi nga tshika swilo a nga swi fambisi kahle a languta ku hayi lava va hina ema-comrade lama hi nga tshama hi endla 1 2 3 swin'we va ta ni protect a ka ha ri swona swilo swi cincini vanhu lava nga na problem ya sweswo hinkwavo hi lava nga va na mafambiselo yo ka nga ri kahle before se va la ku influencer na hina van'wana hina as vaakatiko hi ti lavela service delivery mata Giyani sweswi ya ntsena a hi la swo tala mali lava ti dyela problem hina hi ta tirha. Na ni mi twile buti wa mina a khensa swinene tlhelo ra n'wina vana na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomu na waswetani inkomo 0860002543 nangona ko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana intshayela holobye wa timhaka ta xikaya ku hey swi le ku tikeni la kaya la vanhu va hetelela va tikuma munhu aka suka atikweni rimbe a hetelela a va munhu loyi a nga ku nkulukumba loyi wa eMzimbabwe nkulukumba Leon Amos Shedler anga tswariwa a Harare a Zimbabwe hi bange i holobye wa timhaka ta xikaya se onge timhaka ta mahlapa ti tika ntsena loko ri mutima loko nga ri mutima ti tala ku va mahungu n'wemeri hi 0860002543 nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Hi boss minjhani? Pfukile papa minjhani? Pfukile lava Trevor Balo yini mavonelo ma mina la mabot pete last time loko vulavula nteti ta vuya and indeed ta vuya because of maka ya JNU two things it is the ANC yi ta kota ku va yi tlha image kahle hi ndlela ya so hikuva neutralize power ya swiphataphatani like vo DA vo PA and all those guys yi neutralize power and nga kota ku tlhaviya matimbeni ntsena loko yi kota ku va yi kha yi kota ku va yi nyiketa service delivery because of service delivery and na matimba ma ANC they are on the ground so leswi la ku ri loko vo kota ku neutralize ti-party leti ndlela ya kahle na ku va kota ku va swi nga pointa xiswona swi kahle ngopfu ene loko mo cheka tipolitini hinkwato leti a va lava vo fana na vo Johnson Ezene vo fana na vo a va ti kumangi ene loko mo cheka ti-party leti
mo chat process ba nyika tona for example ya Johnson Ezen ayina bango le ku land isu na enhla ka yena great and then Marquez inyiko ya sama nena kona la South Africa ka ara maka ihlawula mbala botpet loko yeza kota ku bilana te makata ku munhu wa ntima mlungu and or mlungu a feel nga ri superior to munhu wa ntima ta na problem because of so swona swi nga ku hi nga koti ku move on as a nation that's why mikuma ku va na kokela ndhaku ku leswi swi kahle leswi swi kahle because of hlawula mbala and then so vona sweswo ye arrogance leyi sometimes vanhu vo fana na vo seneze na va kota ku bilana yona va fana va understand on the ground na xihlawula mbala ma understand so mavonelo ma mina hi ndlela yaleyo botpet na kambe mbona ungeti incini xihlawula mbala hambi loko se ha ri ka 30 years hi ri ngere ka democracy xi kha xi alela mbona ungeti xi nga xi alela hi maka yini ete mhaka ta ku hina vanhu lava vulavulaka from the point of privilege which is the black middle class lava vona va kuma ku munhu makhelwane ya hi white person a vona ku ri yena loko a pfuka nampundzu vulavula xilungako he lovers how are you fine and ku va na hina vo hlupheka tshamaka mkukwini lava hi hluphekaka hi nga on the ground so lava va vulavulaka from the middle class on the point of privilege vona va endlaku ku valungu lava va fila engari no they are still superior and then na mhaka yin'wana these white people va fanele va susa that mentality ya ku vona nga ri vona they are superior to us and then va fanele va hi supervise in terms of ku va tsandzeka ku engage ka timhaka ta ku participate eka economy but hina hi participate ka economy in a form of consumers not in a form of creating employment and everything that's why mi kuma ku hina ku va na swo fana na xenophobia and all those things because hi hetelela hi fila nga ri we have to fight to work for a white person perfect a hi tseleni supremacy leyi mi vulavulaka yona yi tikomba njhani yi ku fana na loko ku ndleka yini I don't think Paulina Zigalala na Dean McPherson. He now said who's more qualified than who. Obviously, Zigala is more qualified. That guy who has a bachelor's, I think, comments na that degree. And then now one Dean McPherson. We now qualification. You can check what the no. We are School of London, School of Economics, this and that, and political science. But they are not saying anything regarding degree or BTech or anything. So what's that? It means that is superiority. That supremacy lie. Blah blah. You're number 10. Nimetwe ripoto wa kesi swinene tlhelo rero Kensami inkomo 0860002543 hayi le kutirheni cindana hayi le kutirheni la nga kona na switwa vanhu lava va ngere ku ngheni lava va twala ku va swi twisisa hayi lava na mina ni swi twisisanga a va vula yini lava vo sungula lava vo vulavula hi ku aka hambe ange hambe ani swi twisisa na mani swi twisisanga la va vula yini kambe lava n'wana lava va twala ku va vulavula va kha va ya ku inhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene FM but njani hi fokele mi njhani mina ni mana yona cabinet na ni so na xisolo kwala ku fanele ku tirheriwa tiko le xikolo lexi lavekaka na swona ku vona ka n'wina vanhu lava va lava ku tirhela tiko patatirha n'wana wa sisa ila ka tiprova ro vala ku tirha na va ku cheka kusuka ka n'wina ku na va themba sweswo na va themba na themba ukulu ka vona swi ta endleka ntshembo wa n'wina wu tisa yini yona leyo maphati lamo nga fa hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ku ta tirhiwa na xikolo se swi ni karhele botpet tipolitiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko ku le ku hluphekweni karhele ngopfu karhele mina botpet ku le ku hluphekweni ku le ku hluphekwa va swi vona na wena ku le ku hluphekweni basa jonise ke va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee iza ni swona mara ka gezi leri duraka ku leswi khomile ika heta ku kombela ku ri increase wa lembe leri taka 200 tele ngopfu ka nkarhi wa tirhweni botpet na khaza mina boto mina hlayisekana le thank you Eko 0860002543 ngona ko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela vari communication and digital technology na nkulukumba soli malats I am getting one meeting zero nhlaka
Likani Bophet minjani? Epfukele minjani? Bokele mbalabula na Roadway Shirinda kusukela la Pitori ni kanisa mala trade kani uma Jerome. Enkomo Shirinda. Mina lesi nisibonisa ka cabinet kwawule maga cabinet le yakho endwa kuswani. Leyi tatana Ramaphosa va nga kota ku ri no va kota ku va tshamisa va kota ku ilungisisa the way swi nga xiswona mhaka leya party ya ni vona ka minister lo wa water and sanitation va nga susa tatani Senzo Mchunu. I think abari kuteni kahle ngopfu loko kha wadlana issue ya le Giyani ya mati i khale problem ya mati le Giyani yi ri na swiphiqo ku xaviwa tipipe tingheniwa but a ku na progress leyi nga ku fambeni but sweswiwani loko se va va nghenisa a new minister loyi sweswiwani fanele a sungula hasa kuma ku a dyondza what was happening and so on swi ya vuyisela ndhawu leyi le Giyani andhaku leswi nga ta suka swi teka another years ku va kota ku va na mati ma kota ku ma fikelela. And then ka xin'wanyana lexi nga cheka most ya ti political parties leti ti nga fika ti kuma ti ministry van'wani va vona ava qualify kwa ku leswi political they don't qualify to be va ti minister mara basically ti politicians va ti wa ti position leti nga le henhla and at the end of the day leswi swi nga senda ku no progress ya ti whatever leswi va ta swi implement ka department it will be a challenge ku ta va susuka ka a certain person or maybe wo fana vo helenzila va ta va inform this is what you need to do ka department and so on ku nga ta ku nga ri vona leswi nga ta swi ku va problem for the next session nga ta va busy e ka famba na yona mahlweni mina ngutisa department of public works na yona ba demote tateni Sihle Zikalala loyi a nga na ti masters administration na ti honors but va tise munhu lava just a matric leyi a fanele a ri na department leyi kulukumba ya public works leswi ku nga swin'wanyana swona ku nga ta become a problem going forward swiphiqo leswi nga ta hlangana swo ku ya mahlweni but ni ta kuma ku no ti-policies leti va fanele va tirhisa tona va tirhisa ti-policies va tala ku tirhisa ti-policies ta ANC va tirhisa ta DA leswi nga ta fika swi delay another 5 years hi struggle hina as vanhu laha handle and ku ya mahlweni mavobophet Namitri swi karata ngopfu ri loko mo wa mi swi langutini business honestly speaking swi va challenge ka hina vanhu and ku vona ku mfumo wa hlangelo lo fana ku ma because it is a kumanga that support but progress ya hina vanhu at the ground it will be a huge problem to tell you the honest truth kota ku na hina hi kota ku humelela hi vona vutomi bya ku hi vana va hina na vo va kota ku kuma mintirho kuna mara progress leyi n'wi mi lava ku yona kasi mi lava yini mi lava a mi lavi ku mi kota ku tirha a mi lavi ku mi kota ku tumbuluxela mintirho ya n'wina a mi lavi ku vana van'wana loko va pfuka va ya xikolweni va dyondza kahle a mi lavi ku vana van'wana loko va dyondzile va kuma mintirho so mi lava swin'wana yini i swin'wana swa swona leswi u nge wa sungula business leyi u nga swi kumaku na vona u na pick up ya some other financial assistance or help a ntiyiso sweswo mingiselo mene ko va ku ni ya ka nhlokomhaka ta mahungu ku na vanhu vo tala lava nga sungula business va nga ri nikiwangi mali va vantima lava sweswi va nga kule ko va ku hina va sweswi hi lava ku hi kuma mali va nga kule va nga loko mo tshama kahle mi yingisela bulo ra mena va na dokodela Mike Nkuna mi nga swi twa ku va sungurise ku yini ku va ze va fika lava nga kona a ku zangi ku va na ku va nyikiwa mali hi mfumo kambe hambiswiritano i mali ku va nhlokomhaka ta mahungu mingiselo mani khesiri swinene loko mi nga ta na tlhelo rero hileswaku lexi hi hluphaku va ka hina i ku lava ku xin'wana na xin'wana hi fanele hi ta nikiyo hi yo mhaka loko wo vutisa munhu hikokwalaho ka yini i vilalela timhaka ta pasi ta twa ku kumbexana munhu a ta kota ku kuma 350 a hi swona a hi vene na xivono xa ku okay loko ni fika ni tirha ni fanele ni sungula kwini ya kwihi kambe hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we a hi amukeleni mani Nkosinath Chauke Nkosinath
Sweswo mingiselo mgalalo FM nongona ko Africa wa vulavula o ilangta karhi I makumenharhu timinete ntsena ku bila ora ya 12 kunjani Afrika-Dzonga khensa swinene loko o hilombe ndleve amukeleni good enough mashekhu mhleri wa yena wa tipolitiki loyi holobye wa yena wa timhaka ta ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta ndhavuko ku nga holobye Velinkosi Hlavisa holobye wa yena lavo good enough inhleka na ba intselo kana lona re bijana epokele ngobona butomini na men mfukile tolo ibyeriwe awara ya nkaye ivi swi ya humelela hi awara ya 10 a hi sunguleni kwalano loko ku nga ku tivisiwa cabinet leyi ya tolo mi vona ngati a ku ri yini lexi cincisa nkarhi wa vona mhaka ya nkarhi nawo ku laveka president Cyril Ramaphosa a sungula ku ilungisa nyana man ku ra ku laveki leswa swa ku ri va ku kuna African time swi vonakala ku ri ntiyiso ku kuna nkarhi wa Afrika kuna nkarhi wa matiko man'wanyana swi ku laveka swilungisa swa ku ri va nkarhi wa ku langofa swilungana mara endzhaku kwaloko a ni ri hi byeriwile leswaku a fonela vanhu va timinister va byela ku ri ndi ku hlawurile ku ta seva ka cabinet ya mase va ku steka nkarhi nyana kumbe van'wana va nga swi koti na ku answer tifoni ta vona mara leswi swi voneke tolo Brapet swi komba tu ya sale xa ku sungula ku ri DA nkarhi leyi vulavula ku ri kuna cabinet leyi kulu ngopfu yi dya mali ya ku tala malembe la ndzhaku leyi a nga vulavuli ntiyiso hi ku ri sweswi se kuna DA se na cabinet ya 75 ya vanhu 77 loko yi vulavula na president na deputy president and I twi leswaku DA I vulavula yini a ntwanga va vulavula ku ri cabinet leyi kulu ngopfu ku ta laveka 75 ya tindlu public works yi kuma 75 ya tindlu ku ta laveka 150 ya timovha ta ku vanhu va ta famba hi to ku ta laveka maphorisa ku tala ngopfu VIP protection leswaku a trainiwa ku ri va ta kota ku protect vanhu lava a swi tanga va swi vulavula leswi swi dyondzisa ku ri ku na leswi vanhu va swi vulavulaka kumbe leswi ti-organization ti swi vulavulaka I mhaka ya ku politika mara loko se ku ta nkarhi wa ntiyiso va endla swa ku hambana na ku ri vone sweswi ku ri ku endliwe swa ku hambana ngopfu mara leswi ndzi dyondzaka ngopfu ka cabinet leyi ku ri president Ramaphosa na ye a ri a hansi ka pressure leyikulu ngopfu ku ri a ta faka vanhu va ye va African National Congress ka deputy minister ya swi vona ku ri ku na ti-department to tala ngopfu ta ku ri ku na ti-deputy timbirhi mara khale a yi tiva ku ri department ya ku ri ina ti-deputy timbirhi I department ya international relations ku ri a ku va na deputy la languteke timhaka ta matiko man'wanyana ku va na deputy la languteke timhaka ta Afrika hinkwayo I ri continent mara sweswi se vona ku ti-department to tala ngopfu na ti-deputy timbirhi leswi vonisaka ku ri a na pressure ka ANC a ku na pressure futhi ku huma ka constitution na SACP na ko ka Democratic Alliance na ku ri Democratic a yi kumanga tinumber leti a yi lava to yi kume tsevu ya ti-department that minister na ku ri a yi lava 12 sunguleni se loko ni ka ni languta kambe yi sungurise kwini I president deputy wa voho hi va lava a va languteriwini a ku langutiwe ngopfu president a ri Brapet ANC yi endle pongo yi ku xa ku sungula I nkarhi leyi va endla mfumo wa province wa ku tirhisana government of provincial unity le KwaZulu-Natal I ku ri munhu un'wana na un'wana a vulavula ku ri mara MK party kume tinambara to tala ngopfu a ku fanele ku va yo leyi swi kotaka ku ri yi ta endla mfumo le KZN mara nkarhi leyi ANC because loko i ndlela leyi na taka yona ISP a yi nga swi kota ku vulavisana na MK party va endla mfumo wa KZN a yi nga swi kota ku vulavisana na mara lava a va nga lavi ku ri MK ta khoma KZN a ku ri ANC so ku ri ANC I nyikete IFP na 18% ya yona I leswi swi endleke DA yi tiva ku ri no ANC I na desperation so loko se va ya ku vulavurisana I cabinet ya tiko va fambe va twisisa ku ri ANC yi nge vulavuli leswaku yi nge vi stick ngopfu I mhaka ku ri loko yi nga lavi ku va nyiketa ti-ministers va swi lavaka va ta huma le KZN loko va huma KZN ta collapse MK party ta khoma and leswi a swi ta vavisa ngopfu ANC ku na ku vavisa DA so leswi voneke ku ri president Ramaphosa nkarhi leyi a tsala rito leri a ri tsaleke
papira leri tsaleke vhiki leri hundzeke ra vumune a swi komba ku ri munhu wa ku ri se wa rila ngopfu ku ri phela leswi mi swi endlaka swi ta endla ku ri ku nga vi na mfumo ende swi komba leswaku u na pressure ku ri lava n'hweti ya June loko yi heta ku ve se a na cabinet ya yena. Se loko se xiyimo xi titani mi vona va bohe njhani president xipano xa vona ku van'wani va vulavula hi timhaka ta ku ko fana na laha ku nga na general na mani Angie loko a swi londliwa swi hundzuluka swi kutani van'wani va ku laya ku nga na nkulukumba Mackenzie na le ku nga na nkulukumba Leon kumbexana loko a swi lo hundzuluxiwa naswo a swi ta va swi ri kahle mi vona onge i ncini xi nga endla ku mavandla lama ma kha ma vulavula ngopfu ma ku hina hi lava ndzawulo leyi hina hi lava ndzawulo liya ku va nga ha tikumi tindzawulo leti a va lava toho ku ya hi leswi ya va ku va lava swona. Wa tiva leswi tsakisaka ngopfu laha ende vanhu va ku tala va swi voni hi mhaka ku ri tatana Mzanele Nyonso u kume ministry ya land ya misava. Tatana Justin Nezen u kume ministry ya agriculture ende u nge swi koti ku endla agriculture loko u nga khomanga misava. So and PAC i nkarhi wa ku tala ngopfu a yi vulavula ku ri yo yi lava ku nyiketa vanhu vantima misava ya vona and sweswi tatana Nyonso lava mi vekeke koho ku ta laveka ku ri a ta fast tracka ti-land claims leti ri koho hi mhaka ku ri department ya misava yo leyi tirhaka ka ti-land claims ene leswi swi endlaka leswaku agriculture yi nga fambi kahle ka Afrika-Dzonga hi mhaka ti-land claims ku ri vanhu lava ku ri va ni misava va ta vulavula leswaku mehe ni nge swi koti ku ri ni ta tirhisa misava njhani tivi ku ri kumbe va ta wu teka rini va nyiketa vanhu vantima. So sweswi leswi swi tsakisa ngopfu ku ri i ta vona confrontation loko nkarhi wu famba ka tatana Steenhuisen na tatana Nyonso ku ri misava u ta wu kuma kwini misava ku ri loko a famba Steenhuisen a vulavula na varimi a ku no ni ta nyiketa 2,000 or 20,000 hectares u ta wu kuma kwini mhaka ri u fanele a famba ta vulavula na tatana Nyonso ku ri kasi a ku na land claim ka misava leyi ndzi nga swi kota ku wu tirhisa laha mara ka van'wanyana na mena un'wana wa lava va vulavulaka leswaku tatana Holomisa a ku fanele va mi nyike defense va nyike yena hayi ku ri ya ta deputizer Angie Motshekga hi ku ri loko o languta vufambiseri bya Mike Motshekga a swi kombi ku ri u swi kotile ku endla swilo swa ku swi kahle hi nkarhi leyi a khome education ka wa ku leha ngopfu a khome basic education hi vonile ku ri yi hela tekela system ya ku ri loko lava ku phasa laveka u kuma 30% pass rate so va ta ku facilitate ku ri u ta swi kota ku phasa matric so swi vutisa ku ri sweswi Afrika-Dzonga masocha Afrika-Dzonga a biwa ngopfu le DRC so loko masocha a biwa ngopfu le DRC vhiki rin'wana na rin'wana ku na lava va tlhelelaka la kaya va lovile swi lava munhu wa ku ri u tiva swin'wanyana hi mhaka ya masocha ene munhu loyi a ku ri u tiva swin'wanyana a ku ta va vanhu vambirhi a ku ta va i tatana Holomisa kumbe a ku fanele ku va tatana Groenewald loko va mi nyiketa tijele ku ri yena ku lavekaka leswaku a ta endla ku ri Thabo Best a nga swi koti ku huma le tijele futhi so ku na tiministri tin'wana ta ku ri loko o languta a swi fambi kahle khompa a yi fanele yi nyiketiwe yi hemake Tending Kadimbe nga ta chuba ku ri u swi kotile ku fambisa khompa kahle mara ndzi twisisa kahle ku ri leswi a tlangaka President Cyril Ramaphosa i ku ri Natal vanhu va ku fana na tatana Tlhabisa va vulavula ngopfu hi mhaka ya culture hi mhaka ya ku fambisa swilo hi ndlela so u nyike ye ku ri a ta swi kota ku loko ku na ti-confrontation na vo vakwini vo Mgonyama Trust le va ta vulavula va swi kota ku vulavurisana kahle na tatana Tlhabisa hi mhaka ku ri u khomele ka khompa mara leswi ni vonaka ku ri i promotion leyikulu ngopfu i Lamula kusuka le a ri koka justice a ta va le ka international relations swi vonakarile hi nkarhi leyi loko ku na case ya ICJ a ku vonakala ye ngopfu a vulavula ku ri munhu loyi wa komba ku ri na le tiphandi wa mutrainer ku ri loko nkarhi wo famba u ta swi kota ku khoma deko so leyi i promotion ya kahle ngopfu munhu a ku fana na Steenhuisen a ni voni ku ri ku ya ka agriculture promotion i ku ri a ni ri a ku na nkarhi wun'wana mavhiki mambirhi lawa ndzeka a lava ku va deputy president so loko u lava ku va deputy president so u hetelela u ri minister wa agriculture profile ya wena phela yi nga vonakali yi nge swi koti ku vona hi mhaka ku ri ta tirha na tibangi ya tirha na varimi so profile ya yi nge swi koti ku ri i ta komba ku ri munhu ku ri wa vonakala so ku na swa ku tsakisa
kuna swa ku swi bile maka ku ri swin'wana a wu vona ku ri va lava ku empower the comrades i swilo swa cadre deployment munhu a fana na Zikalala a fanele ku khome ministry leya ya public works mara hi vone va nyikete munhu Democratic Alliance leswi kombaka swin'wana Brapet Democratic Alliance vulavula ku ri yo a yi ri organization ya valungu organization ya vanhu va Afrika-Dzonga hinkwavo mara loko u languta ti-appointment ta yoho u swi kota ku hlaya hi voko rin'we vanhu va ntima va ku ri yi nyikete vo tiministri va fana na Soli Malatsi mara van'wanyana va tala ngopfu lava humaka DA i valungu leswi ku byelaka ku ri DA kahlekahle yi va tirhi njhani se ni le ku languteni mina loko ni kha ni yingisela ku tivisiwa ka parliament leyi ka cabinet leyiwani Mashego ni langute Peter Groenewald even ku correctional services se even tsundzuka ku la suka ku kona vana va correctiwa njhani sweswi va correctiwa njhani swi ta vulavurisana hey wa tiva vito ra saseke ngopfu correctional ku ri la u fambaka kona va ku lungisa Groenewald ni vona ku ri u ta swi kota ku tirha ni ri loko u languta na tijele la Afrika-Dzonga public service yi netela vanhu va ntima ngopfu mara loko u languta le tijele u va vona va gqoke uniform ya vo ya brown ta ku tele valungu ku na maboni ya na ku tala ngopfu so ni vona leswaku a nga swi kota ku fambisa tijele hi mhaka ku ri tijele ti fana na masocha na maphorisa institution yin'wana ku ri yi na ntirho ndlela ya vufambiseri ku ri a yi fambi ta swilo swin'wanyana swi laveka munhu wa ku ri u strict munhu wa ku ri wa chaviwa loko u nyiketa munhu wa ku ri va nge mi chavi swi nge swi koti ku famba kahle kuma ku va na vo Thabo Bester ku va na vo Banman ku va na vo Ananias Mati le ndzhaku le munhu va kota ku munhu u hume jele u tsutse ku ri munhu u huma njhani jele so Dr. Groenewald vona ku ri wa chavisa loko u le jele ku laveka ku tiva ku ri ya kombeke swikhiya swa jele le hi munhu wa ku ri chavisa ngopfu so that's why ndi vulavule ku ri ka defense na ka maphorisa na ka correctional munhu wa ku fana na Groenewald a fanele ku khome yena le ka defense na twise ku kumbe va lava to na swilo swa gender leswaku va ta teka maka engine tshega va nga lava ku nyiketa holobisi ku ku tele vanhuna ka cabinet leyi mara ndi vona ku ri va koho vasati lava a va nga swi kota ku khoma ka ti-department tin'wanyana ku na ku ri compromiser u ta teka ANG u n'wi yisa le ka defense sweswi ku laveka a ta famba ngopfu phela ya vo DRC a ya vo Sudan ya matiko ene munhu wa ku ri se u kurile na to tala holobisi ya kurile mara ta holobisi na ku a nghena ka base ya masocha wa tiva ku ri ta languta yini ku swi famba kahle make ntshega a ni voni ku ri ta tiva ku ri swibamu mota missile Rooifalk rapele nyala ku ri swilo swa njhani yin'wana leyi ni nge le ku yi languteni kumbexani ni nga tsakala ku yi twa i mhaka ya ku kasi ali vanhu munhu wo fana na va Dr. Aaron Motsoaledi va swi twisisa ku va endla yini na NHI ku vuriwa ku i van'wana va lava a va ri koho loko yi sunguriwa kambe Dr. Joe Phaahla vona swo wa fanela vhele ku va deputy minister i khale va ri deputy minister va lo na nghenanyana sweswi jikijiki mithlembi va tlomula va ve Joe Phaahla ndlela vutomi bya yena politiki ku fana na vutomi bya tatana Khasel Mathale hi ku ri Khasel Mathale u suke Limpopo a yisiwa le parlamentary mara ta va deputy minister ya maphorisa a ku na munhu a nga swi kotaka ku byela ku ri dare yi famba njhani ku ri u tirha yini loko loyi nkarhi wa tin'hweti leti hundzeka loko u vona bekitele ta vona ri kwala ndzhaku ti vutisa ku ri PA ya bekitele kumbe yini la bekitele ri kona a ta va kona sweswi i deputy minister ko le ka maphorisa so munhu a fana na Joe Phaahla maka ko Brapet ku ri ka politiki va ta byela ku ri ku na ku demotiwa ku na ku promotiwa tatana Phaahla man ndi vona ku ri a nga swi kota ku khoma a ta va MEC wa health ka kun'wanyana kumbe Limpopo hi maka ku fana ka position ku ri a khomiwe hi maka Popi ralo ya ndzi rivala ka tson'wanyana xivongo xa yena va ri ni ta ku make Popi la a khomeke koho ku ri munhu a ku fana na Joe Phaahla a nga swi kota ku khoma leyi i ku ri leswi swi endleka ku endleka ku fana na nkarhi leyi tatana Motsoaledi a khomisa ku sungula loko a ri minister wa health ku sunguleni a ku na policy ya ku ri na ti-MEC
ku fanele ku va vanhu va ku ri i vo dokodela i nkarhi leyi ku ri laha Mpumalanga a wu kuma vanhu va ku fana na vo Clifford Bukansi vo Tatana Dlomo a ri le KZN and a swi komba ku ri swilo swi kota ku famba kahle mara sweswi loko a nghena laha munhu u ta ku kumbe swi nga pfuna loko a nga hlela ndzhaku ka pholisi leya ku ri ti-MEC ku laveka ku va vanhu va ku ri i vo dokodela leswaku vanhu va ku fana na vo Makasa Sekani la Mpumalanga swi tirhi ku ri u ta teka Makasa Sekani ku wo ta va MEC wa health mara munhu leyi a nga ha ri nurse a nga ha ri dokodela a nga ha ri paramedic so ni vona ku ri munhu a ku fana na Joe Phaahla a ni tivi loko va deploya vanhu vanhu a swi nga pfuna va phisa le ka military health services a ta khoma kwale ka military health services ku ri ta tirha i mhaka ya vudokodela mara ni vona ku ri ka vu-deputy a ni voni ku ri tirhisiwa kahle u tiva swa ku tala ngopfu i munhu wa ku ri a nga swi kota ku tirha ntirho wa ku vonakala mara sweswi a ni voni ka vu-deputy swi ta mi pfuna good enough Mashego mhleri wa hina wa politiki lava hi ngele ku buleni a hi tseleni Mashego lava hi langutaka ku lexi a xi chaviwa ngopfu minkarhi hinkwayo loko ku nga se tivisiwa cabinet leyi a ku ri timhaka ta ku yi ta tshamiseka ke ku ta va na ntshamiseko na ivi mi languta phela mi nga rivali ku ku na lava van'wana va nga ti-group va ti vitanaka ti-progressive forces se swi ta vulavurisana ku ta ndlisa ku yini wa tiva loko vulavula progressive forces Braphet masiku lama a hundzeka a ni vulavula swin'wanyana se ku progressive forces kumbe va ku i progressive caucus sweswi namuntlha kumbe vhiki leyi a yi fanele i twa va yi nyiketa shadow cabinet ya vona va yi byela leswaku ka hina shadow minister wa hina wa justice ku ta va Tatana Hlophe shadow minister wa hina wa finance ku ta va Tatana Fred Chibambu shadow minister wa hina wa health ku ta va Mani va ta komba vaakatiko ku ri na vona va swi kota ku rhangela va swi kota ku fambisa mfumo ku laveka ku ri lava ti-progressive forces loko ku ta mid-term budget tin'hweti letimbirhi ti taka ku sungula masiku mambirhi before mid-term budget Tatana Floyd a ta humelela a ta nyiketa vanhu the people's mid-term budget ku ri na vaakatiko va Afrika-Dzonga va ta swi tiva ku ri progressive forces va swi kota yini ku fambisa mfumo va swi kota yini ku kuma mali ku appropriate mali leswaku loko sweswi u ta ku progressive force party leswi swi endlaka hi ku kaneta a ni voni ku ri ta va pfuna leswi swa ku ri EFF i tsala papira i ra vunharhu ku ri no tana halana u tivisa ku ri a ku ta endleka yini progressive caucus loko va endla swilo swa tano so sweswi leswi meni languteke swo hi ku ri lava ku twa ku ri va ta endla yini process vo ta va yini mara ku komba ku ri a va nga lavi matimba a mfumo ntsena men languta leswaku va ta humisa shadow cabinet ya vona leswaku loko ku vulavuriwa yi ta va i mhaka ya masocha ya le DRC yi ta twa na vona va vulavula ku ri ku laveka ku endliwa yini va nga kaneti va ku loko minister wa defense a ku laveka ku rhumeliwa Roy Falk ku laveka ku rhumeliwa yini no it's going to be expensive a ku laveke va yi byela vona ku ri ku lunghisa mhaka ya mfumo mhaka ya education ya dyondzo mhaka ya health ku laveka ku endliwa yini so languta ku ri vhiki leri kumbe vhiki leri taka loko va tiyimisile ku byela maAfrika-Dzonga ku ri va nga swi kota ku fambisa mfumo yi kombela shadow cabinet ya vona yi ta vona ku va ta chela vumani va dyondze ku fika kwini va ta swi kota ku endla yini va ta yi komba leswaku 2029 munhu a ta ku loko ni hlawula progressive caucus nda tiva ku ri vanhu lava yi kombile ka malembe mantlhanu la hundzeke ku ri na vona va swi kota ku budgeta na ku spenda na ku overdrafta na ku lomba mali le ka IMF ku na un'wana mi a ni ku hetile Mashego kambe ku na un'wana mingiseri a nge ni mi vutisa ku miri yini hi timhaka ta ku va ri i ti-progressive forces van'wani va alana yimani swi pfula kahle van'wani va alana na constitution ya leyi nga koho kuve a va benefita ka yona constitution leyi malembe ndzhaku namuntlha se a ya ha ri kahle hi mhaka yini se va progressive hi ndlela yihi mi nga ku hlamula ku Braphet ka politiki loko i vulavula politiki ku na leswi ni ta tirhisa vito na xilungu va ku na left wing ku na right wing loko organization ya wena i langute ngopfu swilo swa va swilo a va na nchumu vanhu va ku tirha hi ku left wing wena loko u lava ku rhangela tipholisi ku pfuna vanhu loko ri right wing u lava leswaku swilo swi yima hi ndlela leswi ndeke hi yona kumbe u conservative hi ndlela ya wena kumbe u lava leswaku ku ta benefita minority ntiyiseli
progressive forces leyi ina EFF na MK party vanhu va ta ku MK party i left wing akuna left wing ka MK party MK party i right wing party ya right wing a yi lavi constitution mara ni va vonile 58 ya vona kuma position ku fambisa na constitution leyi va vulavula ngopfu hi mhaka ku ri vo a va ri party ya vuhlanga ya le KZN mara loko o languta varhangeri va ko va vulavula u twa ku ri ku na mhaka leyi ya vuhlanga ku ri munhu ta ku no Zulu phethe manje uZulu so u nge swi koti ku ri u ta ku we u representa vanhu va ku ri a va na swilo vanhu va ku tirha mara u vulavula i ririmi ra ku komba ku ri u lava swilo swi endleka ka minority hi mhaka ku ri loko ni ku minority ni vula ku ri Afrika-Dzonga ku na 60 million ya vanhu mara loko o languta ku ri vanhu la va nga swi kota ku identify identity ku ri maZulu u kuma ku ri i 12 kumbe 13 million i minority loko u ri organization u ta vula ku ri we u languta timhaka ta tiko hinkwaro mara u lavi constitution mara loko u vulavula ku twakala ku ri u vulavula hi mhaka ya vuhlanga swa komba ku ri we u nge vulavuli ku ri left wing u right wing ku ri u languta ti-interest ta vanhu lavatsongo a wu langutanga ti-interest ta vanhu va ku tala kumbe vanhu va la Afrika-Dzonga i ku tala ka vona kwala mi vula kona antiva ku nga va ku cince yini khale ka president good enough hi ku a ni a va langute swa tiko hinkwaro a hi ri na vona la loko va simeka water treatment plant leyi nga la Giyani malembe ndzhaku va ri na manana Nomvula Mkonyane se sweswiwani va sungula ku va languta rixaka ro karhi ntsena hi leri nge ku va ku cince yini swa komba ku ri va languta ku sungula na nkarhi wo leha va languta rixaka ro karhi hi mhaka ku ri ku nghene tibiliyoni ta ku tala la ka water treatment le Giyani le kwenxisa ku na le water treatment kumbe na mali yin'wana va sungule ndzhakunyana lembe leri hundzeke mambirhi ku sungula mali leyi ya ku tala leyi a ku na munhu a ta ku byela ku ri mali yi helise kwini mara ti-village to karhi wu sungula le vo Jimmy Jones u ta na tongo u kuma leswaku a ku na mati kahle so swa komba ku ri na vurhangeri va yehe ku sunguleni a va ri vurhangeri bya vuxaka na nkarhi leyi that's why na loko KZN ya le conference ya hlawula ANC va ta ku byela ku ri hina hi lavo president ntsena hi ku ri ku na mhaka ku ri na yehe a vulavurile u ka a vulavula hi Hendrik Jacob Zuma ku yehi 100% Zulu boy ndzhaku leyi 2005 endzhaku ku ri a hlongoriwa hi Tatana Mbeki ka vu-deputy a vulavula mhaka ya 100% Zulu boy se munhu ku ri swa vuxaka swi tele ngopfu la ka yehe mara loko a ri ka ANC a nga swi koti ku swi endla kahle ku ri ku na vanhu van'wanyana vo Tatana Ramaphosa va ku ri na vo va huma kun'wanyana va le va chawela mara va ta ku munhu ku ri kahlekahle vatswari va huma le Venda ku na vanhu va ku fana na Vakhalima Motlanthe vo Paul Mashatile so loko u ri ka organization ya ku ri wa rhangera mara ku na van'wanyana vanhu u nga swi koti ku swi vonakala kahle mara loko se u rhangera ku rhangela wehe so wa swi kota ku swi vonaka leswi so that's why na MK party ya yehe yi nga vulavula loko yi chava vulavula ku hi u nge vulavuli ku ri MK party yi na mhaka ya vuxaka ya vuZulu ni tiyise ku ri swi le rivaleni ene loko nkarhi wo famba vanhu va ku tala va ta swi kota ku swi vona ku ri organization leyi yi ta vulavula ku ri yi lava ku pfuna vanhu hinkwavo mara loko a vulavula na tihosi le KZN u vulavula mhaka ku ri u ta herisa constitution leswaku a ta nyiketa vo misava ku ri ta khoma ene loko u languta Afrika-Dzonga hosi leyi khomeke misava lowukulu ngopfu hi yehe hosi Silo Samabandla wonke tatana Makwemani tatana hosi ya leyi misuzulu ka Zwelithini ku ri khomile loko munhu a vula ku ri ni ta nyiketa tihosi misava ku vula ku ri munhu a ta benefitaka ku ta benefita ku nga benefiti tihosi ta hina van'wanyana good enough mashekho ni kheseli swinene nkarhi wun'wana hlayisekani siku lerinene ku tiya ku engeta good enough mashekho mhleri wa politiki lava hi bula na vona mingisero mkaralo na FM a hi ku ku u ri yini ni sala timinete nharhu ti tele leti ku hi nga kuma mingiseri vambirhi vanharhu ivi kusuka kwalani ta vuya yisa mahlweni loko ku hafu ku bila wara ya 12 hafu ku bila wara ya 1 ta va kha hi bula na executive mayor wa Vhembe va hi nyika xifaniso xa ku va ri va langutela ku tirhisa ku yini eka lembe leri executive mayor Councillor Frida Nkondo ta va kha hi bula na vona kwala ka Munghana Lona FM kusuka studio 1 va ta va ri kona kwala va tetwi se loko va ku ri na mihleketa ya ku kumbexani i twe nga ri la hi tirhaka ko a hi vhakeriwi ta vhi swi vona ku a hi swona ka va hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka Njhani? hi pfukele njhani papa
Lekin ehleketang Chaka kusuka a Kurlen. a he Chauke Ala ku khomanyana le ya cabinet. ya Ne ba ingisele ntolo president but leswi ni swi vonaka i ku ri cabinet ya vona ayo va ku pfuneni ngopfu ka ku transforma vutomi bya vanhu ayo tsakisa hi ndlela yeleyo ku loko ni langutisa ku fana na kulukumba lava ku heta ku vulavula tatana Mashego ku ri va divide ngopfu na ti-ministry leti ku vona ka mina Afrika va nga ti dividangi va tlhela va add na ti-ministry leti inge kumbexani after swi ri kahle ku ka va nga ti include loko langutisa ku fana ministry ya agriculture land reform and rural development ministry leyi Afrika va yin'we but president va decide ku yi divide na ministry leya correctional service kumbe mi nga se hundela ka the next ministry yaleyo ya agriculture and land reform loko va ti divide hi ndlela leyi va tlhela va tivekela vanhu va lava nga tivekela vona mi vona nge ti tirhi mhaka yini ni vona nga ku va ku nga ri na logic ku va ti divide wini mara ti nga tirha ti nga ri nchumu wun'we but ku va ti divide wini ni vona nga ku ri a ku na logic hi ku ri swi fana sports and arts and culture i nchumu wun'we lowu tirhaka kun'we ya so loko a va nga ti dividangi ni vona nga ku kumbexana a swi ta va swi ri kahle swi tlhela swi hunguta ku ndlandlamuxa cabinet loko va kha va sungula ku vulavula va kombisini vona hi voxe ku ri cabinet ya vona yikulu before va sungula ku yi tivisa se ni vona nga ku ri naswona sweswo swi gina swi nga pfuni ngopfu ka ku transforma vutomi bya vanhu kasi loko a vo yi endla ku va fana na lowa ya Department of Correctional Service va tlhela ku Department of Justice and Constitution ntanga ku loko vo endla wun'we na this department ya women and youth and people living with disability and vona nga kumbexana na loko vo isusa fana Department of Public Enterprise ku ri ti-department to tala to fanele ti realize ti recognize vantshwa people living with disability na vavasati se andlela kwa swi boha ngopfu ku va ku va na department leyi ngo ri wani ya vantshwa lewani ya vanhu lava va hanyaka lera ku vanhu a va ta swi endla kwala within the department ku va na at least kumbe xi-ofisana lexi langutanaka na ku vona ku ti-policies leti ti langutaka vantshwa na vanhu lava nga na vutsoniwa ti ta landzeleriwa precisely i sweswo khalanga tena ku ri hi swin'wana leswi president kumbexana a fanele va swi considerini but na tona ti-department letona ku kula ka tona na ku tala ka tona nkarhi wa mina woni siyini makwavo kambe a hi pfumeleni hi kuma mahungu hi ta vuya yisa mahlweni khenseli boti wa mina okay thanks inkomo i minete ku bela wara ya n'we hi kumeni mahungu na mani Nkosinathi Chauke Nkosinathi sweswo mingisela Munghana Lonene FM Africa wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi anongona ku tisela ku xo tweak kusuka haleno a studio 1 a masingita mola kiyani ela hi nga koho mingisela Munghana Lonene FM Africa wa vulavula hi la ku tisela nongona ku ri kwala musumbunuko na hi ravuntlhanu ku kondla ku hela timhaka ta radio a ni swi tivi ti ya hela rini timhaka ta radio ta va kha hi ku tisela nongona ku Africa wa vulavula kusuka kwala na ku pfumela ku ri ku na nga ta hi sivela ku endla tani sweswi hi nga na studio la loko sika ku va na un'wana a hleketa ku hi sivela a nge yi helo na yona mhaka yaleyo pfumba rero ri nge fambi kambe sweswi hi rindzele ku bula na va masipala wa Bembe loko ni nga hoxisi ta bula na vona ku sukisela sweswi ya ku bele awara ya n'we a ni hleketa ku va ta va fikile kambe a va se fika se a ni tivi ku hambi va ha ri ndleleni hambi va ha ri kuteni hamba va ha ri kuteni muhumelerisi mi ngo famba kamba kambe ke loko va muhumelerisi va ha ri ku va kambeni a hi tekeni riqingho ka 0860002543 hi twa ku mahungu timhaka tingani hi ndlela yo yeleyo kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri kona eka nhlekanilo cabinet mi yi twini leyi ni nga na ku pfumela ku ri na n'we tanihi va hi va yingiseri mina matitwelo
kumshani ta yitwa le Gauteng hi ku yela Gauteng anse yitwa ante lo ku ilo ntlula kumshani stava so olobisa ku yela Gauteng yitwala ebisitibeka ku mani imani ifamisa ku yini hindlela yaleyo ayi kuthi mingisarome 0860002543 inongona ko Africa wa bulabula heleka mgana lona na FM makomba ndlela ntare ku hashela wona tweaks uka halino masingita bayingiseri bayina batili bathla bayibonana bayibonana lo ekhaya hasha bayima bayimisela maboko ai bayikomba randa khesa swinene ri rando rero me va kumkhame hikomba rona yamkele nungwana mingiseri lo nhleka Andra Pet papa minjani ipo balasina Moses Amedan yes but mos men ni la ya cabinet sweswi loko ni langutisile ni langutise basic education leyi yi khomiwa hi Siviwe Kwarube wa DA yeah leswi vurisa so iku leswi ava vulavula ku vana lava va nghena ka primary va kala eku dyondzela eku twisisa loko va hlaya twisisa kambe yini ta kota na la ku xinga hi foundation before ntaya ka ti-matric swiyini ita swi kota swi eku endla ku vanhu va kota eku twisisa loko hlaya kumbe njhani na swi kota ku ita swi fambisa ku yini then ka matric swi kota swilo ku ri a endla leswaku vana va kota lava va nga sungula eku dyondza ku nghena xikolo one va ta swi kota ku ya fikela eka matric na hikuva a ni tele amonta nkulukumba un'wanyani va ngo beti njoka loko a hehla ka ri manana endlisa swa ku ri loko a ku ri na vana va nga ka xikolo ava mpimo wa vo a ku 2.1 million kambe eka matric ku fike ba 500 500 se antiswa ku ri munhu a hleketa eku tshika exikolo xiphiqo xa isanja so antiswa ku ri swikombe njhani Mingizero wa mina ni kombe miyima kahle kumbe hi pfa hi hundzile mi ta vuya kunene riqingho ra n'wina ri twali kahle mingizero wa mina ri le ku tsematsemeni swinene mani twa hello ai kambe ni nga ku tsematsema mingizeri kasi ku tsema mi swa ndleka phela ku tsematsema mingizeri kasi laha tsematsemaka hi mina kambe hambiswiritano mani twa musincinda ni tlangeleni xin'wana ni twa ku mani twa ePhalaborwa Hoedspruit Gravelot na le Akhonhoek isiwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela hela nga kona mingizero mgana lona FM na kwa Africa wa bulabula kwa shira wana tweak suka hali no akiani ayi kuti mingizero men 0860002543 shana umangula wena wi uangula ukuyini katimaka leti hibolaka hato nhlekani lo one hindela yo leyo 0860002543 hitwa ku angula ukuyini lesoko hitakota kuba hitwa ku umangula wena wuri yini kama ungwana mingizero hilo nhleka Khalanga mvukeni papa mina mfukile ngobo hayi mvukeni Khalanga akenze ya antive bone rakela kulukumba la bo hlawutela tipolitiki mi rivalanyana vetravo good enough my sheikh n'wina miri ya mhaka leyi ni vavaka Khalanga i mhaka ya ku va ti-political parties letiwani ti hi komba ku politics i game leyi va yi tlangaka lava nga tshama kona a parliament na la on the ground hi twa ku vava loko hi karhi hi hlavutela loko hi vulavula so ni vava hi timhaka ta a va frila swinene va DA I khale 3 months or 4 months ago a ku vulavula hi timhaka ta va boycott cadre deployment so loko ni languta vanhu vo tala lava nga koho ka ti cabinet ministry letiwani a va na vutivi byo enela
ku va va hold that position to fana na teto hi nga vulavula hi yena Jane Steenhuisen. Jane Steenhuisen u tiva hi leswiwani hi agriculture. Loko ku ri ke ni a vo nguveka ka deputy president for example a ni ta sisitanyana ku ri i xivandla kumbexani category leyi vhele yi fambisanaka na politiki swinene mhaka ku vhele hi a politician kwalaya a ni ta sisita but loko se hi fane hi ya vulavula hi minister of agriculture u ya sungula ku Steenhuisen hambiloko xivutiso sweswo swi nga hlamuriwi mara eku why sweswiwani va swi amukerile va kha va swi tiva ku ri swi fambisana na cater deployment swi fambisana na ku va ANC karhi yi xavelela ku okay le ka GNU wena khoma kwalaya mina khoma kwalaya namuntlha se a swa ha ri na mhaka manje ma vona mhaka ya kona so yo ni vula ku ngo politiki leyiwani loko hi tsakile kalanga hi to yi hlavutela swi pandisa tihloko swi hi nyangatsa na vona ko le parliament va karhi va submita maphepha mo ka ma nga yali hi kona ku va khuva political term ya vona mara at the end of the day va swi tiva ku a swi na ntirho kambe lexi ni nga ta xi vula nkarhi wa sweswi a hi fambeni ya vona ku cabinet leyi ya tirha swi ku yini hambileswi vanhu vo tala swinene ku katsa na van'wani va analysis va tipolitiki yo fana na va kumbe Sono kumbe Soko va nga vula kwala moyeni loko na hina hi ta va hi vuleni ku ri a hi GNU ko va coalition yo karhi leyi nga fomiwa ni kese nkalanga kambe mi nga si famba mhaka ma yi vona nxaxamelo wa lowo ku list yaleyo mi fika njhani ka kume ku a hi GNU i ncini xi ndlaku ku yi nga vi GNU ku ya hi n'wena loko mo languta maendlelo ya koho leswi va nga swi endlisa swona ku sukela emasunguleni a swi kombanga ku xivumbeko xi nyika direction ya ku hi nga vula ku i government of national unity amasunguleni loko swilo swa sungula ku ya fika ka nkwetembetano loko un'wana na un'wana a lava ku teka position leyi a lava ku yi teka loko mo languta hi 1994 loko ku endliwa Eish, a ni swi tivi ku endlekeni kambe ni nge siri swinene mingiselo mina ku va mi tena tlhelo rero ku hikokwalaho ka yini riqingho rero ri tseme hi ndlela yaleyo a ni swi tivi kambe hi tlhelo rin'wana leri mi yingisela khata na rona ka 0860002543 eka nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela vona twi kusuka la Agiyani la hina hi nga kona mi yingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi lava ku ta amukela va masipala wa Vhembe bola na bona sweswinyana ya fukupele awara ya 13 va fikile sweswi ni vulavula ku na wena hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi tin'wana mingiserilo hi 0860002543 nhlekani ai khalanga but me rini n'we ai na mina ku hlamula ka cabinet ya president khalanga na ku iteka from the positive side this time shintsakise ngopfu loko va hetelele hinkwawo mabandla hinkwawo ya vana ku twanana va compromise because a swi nga ta olova ku va fikelela hinkwaswo leswi a va swi demanda political party yin'wana yin'wana ku ri na leswi kambe mi nge vuli ku mabandla hinkwawo sorry ku mukavanyeta yana ni mahlweni ya mabandla yo tala lama ya nga kwala ka especially ka mabandla lamakulu DA na ANC so swi tsakise ngopfu loko va kota ku compromise loko hambi kun'wana va nga kotanga ku fikelela ku tiko ri kota ku ya mahlweni because a swi ta hi khomeleta hi nga koti ku ya mahlweni se swi emhaka yo tsakisa ngopfu xin'wana lexi ni lava ku xi kombisa emhaka ku loko this is the first GNU laha ku nga riki na vandla leri nga kuma majority so swi ta acta as a reference ka nkarhi lowu ta kuma vona loko sweswi va karhi va endla this GNU a va refera ka 1994 se loko yo collapse yi nga koti ku famba kahle swi vula ku ka future reference swi ta tikeriwa ku loko va lava ku endla GNU ka future va nga yi endlisa ku yini mara swi tsakise ngopfu loko yi va yi ri kahle because va ta kota ku refer so another thing i ku ANC ayamba yi endla yi abuse a majority sweswi ni vona nga ku service delivery ta va ko because loko minister o karhi a va na swihehlo ANC a va nge swi koti ku tirhisa majority ya vona ku sirhelela like a languteni zizikodo loko a ka ri nkarhi wa khale ANC hambi loko vanhu ho karhi va kwa loyi ina swihehlo a va ta swi kota ku sirhelela because a va ta va ri na majority loko va ka hi voteni
a va swi tiva ku vanhu hinkwavo va ANC va nge voti hi ku ya mapfani ya vona va ta vota hi ku ya hi mandate leyi va nga nyikiwa hi ANC ni vona na yi va yi ri kahle ngopfu loko after loko president va tivise cabinet ya vona xo hetelela i ku nga ku vandla ra EFF ri ra tisola mi nga seta ka sweswo hetelela xa EFF a hi tlheleleni kwala ka rand a ko va xikhomela nandu mhaka leyi ya ku xitsanana loko swilo swi ndliwa swi fane swi languta randi se sweswiwani randi leswi yi a ni na xiphiqo na ku va randi yi va kahle mina na swi tsakela kambe hi ta swi kota ke ku hanyisa sweswi masiku hinkwawo ku xitsanana ta va ka ku he phela randi hey yi nga ta tshika yi nga vi kahle masiwana tsudulera va lo na tivisa cabinet randi yi va kahle la khalanga loko mo teka loko mi cheka khalanga ANC i vandla leri ri ku ya hi history ya ko ri famba ku na matiko yo fana na vo Russia na vo China laha tiko ro fana na Russia ri nga fuwa hi gas na oil mara mi kuma ku ya hi durhela oil yaleyo hi karhi hi ri ka BRICS so economy ya hina to be honest yi dependa ngopfu ka matiko ya le west ya na VIX byo tala atikweni ra hina so swi vula ku hi faneke hi fambela kwala ka side leri economy ya hina yi nga ta boosteka because anyway hi hanya la economy na vo va lwela economy kuze va lwetana va kotlembetana la emhaka ya economy a ku nge vi na government a ta tifumela tihosi a ti hi fuma kahle khale before mara sweswi kuze kota ku va na cabinet ku fanele ku raniwa economy loko va lwela ti-metro va lwela yo economy so randi faneke hi tekela nhlokweni loko karhi ku endliwa ti-decision so xo hetelela EFF onge va lahle sayiti va tisola because ni vone video yin'wana ku kuma malima a karhi a nghena ka himeta hi kuma ti-ofisini a karhi a nghena mara se ku late kumbe xana ta va kume ministry wa yi-1 mara i nge ri wa tisola hi ku xinkwa xi n'wi hindzini a va nge tisola ni va na progressive opposition va ta va ri progressive opposition ku ri vona na va ATM na va veri va mani lavan'wana na MK sweswo ku tani va progressive opposition ku vulavula ntiyiso EFF a yi swi lavi ngopfu ku yi nga tikuma yi nghene matimbeni a va ri na hope ngopfu a va nga tshembi ku vandla ra ANC ri nga tirhisana na vandla ro fana DA a va ri sure ku ANC yi ta teka vo that's why a va sungula na ku demanda ku hi lava ministry wa finance se swi va tsandze ngopfu ende loko va ringeta ku chaviseta ku hayi loko ku ri na DA hina hi nga ngheni a va byela ku a va ta bava loko khoma va ta kuma ministry yo tala se i nga ri swi va khile matluka that's why se va sungula ku chaviseta mara nkarhi wu va bini buteta a va a ka ha ri na xinkwa lexi va nga ta xi kuma as va ri responsible ka ministry lava nga ta kota ku endla va fambisa ti-finance vandla ro fana EFF leri rhangeriwa ku hi tatana Malima nkarhi wa Limpopo yi ve under administration hikuva ku ri na ku huhisiwa ka timali tirhisiwa hi ndlela ya ka yi nga ri kahle so a va wu lavini xinkwa lexi a va xi lavini xi lo va tsana va rhetini na mitwa mingisero ni khomeli ku va ni ku nghenelerile ni kha ni ku a ni pfumela swin'wana kambe hambi swo tani khensile swinene loko mi tena tlhelo rero mingisero wa mina loko ri ku va tisola hi ta twa voho loko vo tshika va tile va ta kuma nkarhi va hlamula hi ndlela yaleyo ni khensile wa hina ndlela yaleyo na ku Africa wa vulavula kamkana lona FM makomba ndlela emakuva mbirhi na 4 minutes ntsena ibile awara ya 12 a hi amukele nun'wana mingiseri lo va fiki awara ya 13 va fikile executive ya fukupele awara ya n'wenhlekani lowu kwala kamkana lona FM va byela makungu ya vo eka masipala wa Vhembe mi ta tsundzuka masipala wa Vhembe hi laha hi vulavulaka i masipala wa Collins Chavani Musina Thulamela na Makhado se va ta hi byela ku va kunguhata yini eka lembe leri ngopfu loko hi languta ngopfu na timhaka ta mintlhontlho leyi vaaki va hlanganaka na yona hi tlhelo ra timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya mati kambe sweswi nhlekani enhlekani minjani hi pfukile minjani papa i pfukile bupeta kambe mi twala mi ri ka swin'wana phela loko mo va mi ri ka swin'wana
loko mo twanana ka swin'wana swi ta hlupha ti-waves ta n'wina ta ku fika le ka nkarhi ni ngo ni twanisa ke ngopfu loko amakumu cabinet ya tatana Ramaphosa yi va yi tivisiwile a swi twisisa ku hlwelahlwela loko ya a ku vanga hi ku tipolitiki leti a ti ri kola xikarhi ka DA na ANC hi ku twanana ku va nyikana njhani ti-portfolio a ti ri na ntlimbo andzeni mara lexi tsakisaka ngopfu sweswiwa i ku ni le ku pfumeleleni ku loko vo tshuka va nyikiwe chance ya ku va fuma hi ku ya hi leswi va nga twananisa swona kumbe na hina swi nga tshuka swi benefitini hale hansi mara leyi yo ka ni nga yi twisiseki ngopfu Buthete hi leyi a mi heta ku vutisa xivutiso xa yomo ku leswi nga ku na tlhelo rin'we ra ku loko hi nga ri ku twananini hi chuhetisiwa hi rhandi swa ku rhandi a yi yimi kahle Buthete ko va nga ku a ri kule ngopfu na ku South Africa leyi nga na majority ya vanhu ningo vanhu vantima na minority ya valungu ni katsi na ma-India landzeni aka party ya majority swi ti komba nga ku ha ri na problem ya ku a hi le ku fumeni ka nchumu kumbe a hi le ku owneni ka nchumu lexi hi nga ta va proud xo ku ri na loko ngi a hi twanani hi leswi loko ho a hi swi lavi hi ta va ha tshamisekile a hi na nchumu kahle kahle hi leyi ni vavisaka ngopfu na mele ku ri hi vaakatiko va South Africa hi tlhe hi va majority ya vantima la South Africa na valungu lava va voka va nga ta tiki xandla mara a hi na nchumu loko vantima vo hlangana hi na nchumu kwala ka ku a hi na nchumu hi la mi nga kona mehe ku navilela matsundzuka loko nkama lowa wa fashion ya SIU ya ku yi tekatela swilo yi ya ka munhu wun'we yi fika yi teka timovha ta 17 munhu wun'we ti-sports car tinharhu tini ivi swi vutisa ku a la ku ndla yini hi swona swilo loko lo pfuka a lo pfula factory andla mintirho andla tumbuluxa swo karhi a swi nga ta koteka se South Africa mo especially hi tlhelo ra vantima a hi na nchumu a hi pfumeleni mara hi laha hi ku ya hi mina sweswiwa a fane hi vantima va pfula matihlo mo especially hi tlhelo ra lava nga koho le henhla ka aka vurhangeri lebyi nga koho sweswi na lavo ka va nga ri kona ka mfumo luwa wa nhlengelo wa yo broad coalition eliya va yi vitana ku GNU ku nga ri ki GNU a va pfuli matihlo vanhu vantima sweswiwa va swi tiva swa ku a hi na nchumu mara hi fane hi lwela ku va na xan'wa nchumu mara sweswi a hi na nchumu sweswi loko DA yo tshuka yi te vote of no confidence aka Ramaphosa sweswi va ya sapota va fane va ya kuma nseketelo ka ti-political party team leti ANC yi nga fika yi ti rejecta so loko DA yo vote of no confidence aka president yi tsandzeka rhandi yi tawa sweswiwani hinkwaswo DA yi fane yi swi vulavula swi vula ku ri vandla ra ANC ro fane ro compromise va vona ku ri ku tirhiwa njhani ku ya mahlweni mara hi tlhelo ra hina vanhu vantima a hi pfumeleni Buthete a hi na nchumu ene ku hlangana ka vanhu vantima a swi tsakisi va nhlonge ya ku basa hi ku nga ku swi kona leswi va swi chavaka loko ANC DA MK UDM na IFP a ti lo hlangana sweswi swi loko rhandi yi nge yiwe kuwa ni kesi Buthete Nimetele boto mina Kens 0860002543 salet mina de timbiri ta ku va na ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yo leyi ni hi ku hela ka vhiki ni vuye ni va na nkateko wa ku va ni ya ka ntirho wa swakudya swa namadyambu swa vandla ra vantshwa ra African National Congress ku na swin'wana va nga swi vulavula laha ni lavaka ku loko ni tshika ni kume nkarhi kwala vhikini matsalana ni hlamuleni a hi kumeni nkarhi hi vulavula hi twa ku makungu ya n'we lama mi kha mi ma vulavula ya koteka ku ya nga heta la ya fikile leli eka vaaki ke ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku va ta na matlhelo man'wana lama loko wo ya languta kumbexani ya nga ta na swin'wana ka vantshwa hikuva xiphiqo lexi nga langutana na xona tanihi rixaka xa vantshwa lava va tikomba ku va ri hansi ka ntshikelelo swinene hi matlhelo hi ku hambana ka wona 0860002543 executive mayor va fikini ni ta va ni kha ni bula na vona ku nga ri khale hi kota ku twa va kunguhata yini
ka lembe 2024-25 kasi va fikelele yini hi 2024 hi 2023-24 hi ndlela leyo swi ta hi pfuna ku va hi kota ku vona ku ya mahlweni swi yisiwa ku yini hi ndlela leyo mi ta tsundzuka a va ri na ntirho wa vona wa ku va vulavula na vaaki hi Ravuntlhanu lowa wu ri le a Makhado Showground le ka masipala wa Makhado hi ndlela leyo kambe ku na loyi a khohlolaka laha a ni nga swi twangi ku na munhu yima ni n'wi amukela vanhu va mukhuhlwana ta tlimba la Khalanga hambi ku Khalanga we na ku vulavula ka president kumbe loko a veka xipano lexi a nga xi veka tolo na madyambu a ku ri ku halata nkosi ke ka hina vaakatiko va Afrika-Dzonga mina a ku nga ri ku halata nkosi hambileswi a hi swi yimerile lexi hi fanele hi xi languta a hi languteni ku yisa ku yini amahlweni a ni nga swi koti ku mbambela ku va ta tirha kahle kumbe va nge tirhi kahle kambe lexi ni xi vonaka hi lexi loko hi languta ka swiyenge swa ikhonomi xipano lexi nga kona sweswi xi na ntirho wa kahle hi vulavula hi vantshwa hi vulavula hi vanhu lava va nga sweleka na swin'wana na swin'wana mintlhontlho leyi hi nga langutani na yona mina ni languti mhaka leyi hi ku hatlisa loko ni za nghena moyeni ku ri loko ku ri ku hi lava ku languta vuvabyi lebyi hi sukaka ka byona bya ku va swilo swi nga fambi kahle kumbexani vantshwa va ri hava mintirho a hi tekeni va ka hina lava vona va nga hoxa milenge andzeni ka ikhonomi leyi ku ri a ni languta ti-BEE ta ka hina kumbe vanhu lava va nga endla business na hulumende va aka kumbe va kuma mintirho na va aka tifeme leswaku hi ta kota ku hiya mahlweni a ni tivi vanhu vo tala ka vantshwa lava va nga le ku tirheni ka vanhu lava nga le ka hina lava nga ganya va nga tlhela va benefita ka BEE laha n'wana wa kona kumbe mintirho wa kona a kota ku xava yindlu a kota ku xava movha loko mi langutisa loko vanhu va tekeriwa tinhundzu ku ya hi SIU a ku tekeriwa vanhu tigolonyi to tala na yini hinkwaswo kambe vanhu va ka hina loko hi languta mfumo lowu hi wu languta ni vula lowu nga vekeriwa sweswi cabinet hi languta ku hi tiya kwihi kumbe hi languta ku hi tirhisa ku yini hi tlhela hi akana hi ku swin'wanyana a swi lavi ku hi khongela ku ri swilo swi famba kahle swi lava hi langutisa loko i ri BEE i khe i phema vanhu lava i tirhaka na vona vo langutisa va ku kokwani xi dya kuma mara xi dya mafurha na swin'wana swi lava hina Khalanga ku hi yima hi milenge hi ku loko ho languta cabinet leyi ku hayi ni xokola kwihi mina mbhululo wa wona ni dya kwihi a ni twa ni nga wu lavi a ni lolunga lera rona na swi lava ku phemela wun'wani kambe loko hi langutisa ikhonomi leyi ku rhandi loko ni nge vuli ku vula ka Nomvula Mkonyana ku loko yiwa hi ta rhwalela that is very reckless ho lava ku hi aka hi ri swin'we loko ho yiwa hi ta rhwalela hi ta endla swo biha ivi hi onha tiko leri mina ni languta sweswo ri Khalanga ni ku leti kokaka a ti koki ti ya mahlweni xipano lexi nga kona ni hava nkarhi a ni ku ni ta vula siku rin'wanyana ku loyi ni n'wi vonisa ku yini loyi ni n'wi vonisa ku yini kambe sweswo a hi yini mahlweni hi tirha hi vona ku hi aka njhani tiko leriwani nemetweni khenselo swinene 23 timinete ntsena ku bela awara ya 13 a hi tweneni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta emisekeni kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bulana na executive mayor wa Vhembe kwala a studio 1 a Giyani nhleka sweswo mingisero mghena lona FM in 23 timinete ntsena ku bela awara ya 13 nongona ko Africa wa vulavula hi tere ku haxela wona chick suka studio 1 a Giyani hi tere hi ta rhurhela executive mayor wa Vhembe Sondozani kombe mbapfuna va leswiwani hi ta rhurhela executive mayor wa Vhembe ka vula va fikile hi ta kota ku va hi bula na vona councillor Frida Nkondo i xivongo xikulu lexi xivongo xikulu a xivongo nje kambe hi lava ku bula na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku leswi va nga swi vulavula loko ku ri le a showground hi nga swi twangiku a va ku yini ka vatshami va masipala wa Vhembe lava van'wana va ko va suka ku aka masipala wa Collins Chavani van'wana va suka ka masipala wa Musina van'wana va vuye suka ka masipala wa Thulamela kasi van'wana va suka ka masipala wa Makhado executive mayor nhlekani mi amukeri Ihlekani muhashi na vayingiseri va Munghana Lonene FM hi hlanganile namuntlha la milaku hi nyika xifaniso xa ku eka lembe ra 24-25 mikunguhate yini tanihi Vhembe kambe kumbexana swi nga va kahle mi sungula kwele mi nga suka kona hi 23-24 loko mi ka vulavula na vaaki a mi byela yini hi Ravuntlhanu executive mayor muhashi eka siku leri ra 28 ta Khotavuxika a showground ya Makhado vaaki a hi va byela hi migingiriko na timali leti nga tirha
eka lembe ra 2023-2024 ku vile na leswi hi nga swi endla ha ri masipala se xikan'wekan'we mahaxi ni nga vhela ni nghena emhakeni ku xiendle swihi se hi ku komisa mahaxi mo ni vula ku hi swi kotile ku va hi endla ti-boreholes aka miganga leyi landzelaka ha swi tiva ku miganga hina yin'wanyani yi na ntlhontlho wa ku va ku ri hava mati se hi swi kotile ku endla borehole ku ya cela borehole eMbodi village laha mali ya kona a yi ri 1.4 million project leti ti nga ta hlaya hinkwato hi ti hetile hi tlhela hi ya endla borehole a Domboni la Folovodo hi ya endla na le Mukula la Mukula ku ve na water supply hi tlhe hi endla na storage xa kona project leyi yona yi ve na 3 million hi tlhela ya endla a Chivuyuni a Lusaka ni vulavula hi ti-borehole hi complete hi 1.3 million hi endla yin'wana borehole a Chahulu laha nakona hi nga yi complete lahawani a ho developa tiborehole na associated infrastructure leswi fambelanaka na swona hi ku loko u cela borehole swi fambelana na ku va mi testa mi endla hinkwaswo ku tlhela ku va na reticulation ku vanhu va kota ku kuma mati na le ka xigalo yile ya endla sweswo project leyiwani a yi allocatiwile 4.1 million hi tlhela hi swi kota tanihi masipala muhaxi hi va constructele na ti-VIP toilets eka timasipala hinkwato ta mune leti tivuriweke ya Musina, Thulamela, Makhado na Collins Chavani ti-toilet na leti aka ku tivuriwa ku i ti-VIP toilets ti vuyisa xinduti xa vanhu ku vanhu va kumeka va khavariwile ku ya hi leswi constitution yi vulaka swona hi tlhela hi ya upgrade sewer line Amatswale project leyi a yi ri na mali yo ringana 3.3 million hi tlhela hi ya endla water reticulation Angwekhulu project leyiwani loko yi constructiwa a yi allocatiwile mali yo ringana 10 million hi refabishana ti-boreholes a sintumule ku tama hi amount ya 4 million kuna le Chikunda Maleme sorry muhaxi Xikunda Malema Angwengoni la ku nga developiwa borehole and associated infrastructure laha hi nga endla 1.4 hambi ku ri ka Mtititi village ku ve na development of borehole and associated infrastructure mali ya kona yi nga va 1.4 million leti antihlaya muhaxi leti a hi kuma ku ti grant kuna leti ti nga ta own funding laha hina hi raise ku revenue hi hexe letiwani to tala ka tona a ti se completiwa mara ti le kusuhi a Jilongo village yile ya sitting, drilling, testing, equipping construction ya layini xikan'we na steel tank laha project leyiwani yi le ka 80% ku yi completiwa a yi se hela ku constructiwa borehole hi tlhela hi ya supply no installa UPVC pipe class 9 ya 1.1 kilometers times 90 millimeters afyeboom project leyi yona hi kota ku yi heta hi 1.1 million hi upgrade na ku unblocka 2.8 kilometers ya sewer pipeline leyi yi ku nga na waterproofing of 1 pond and debushing of 3 other ponds Aflay Fontaine waste water treatment work project lay yi be na 9.7 million yi le ka 95% ku yi hela yin'wana project ya sittings drilling equipping of borehole Asongodzi village leyiwani amounta to 1.1 million yi herile leyiwani hi endle yin'wanyani muhaxi leyi nga yimaka 30% ku yi hela yi le Olifantshoek village laha hi nga endla ku sitting testing and equipping of borehole for water supply
vanhu va le Olifantshoek na vona va ta swi kota ku kuma mati na le Chifudi a Dimani. Project leyi yona yi le ka 45% mahashi ku yi completiwa hi 1.4 million. Ti project leti ti tele mo ni komisaneni ku na le Slangere na le ka Bungeni. La ka Bungeni ku tlhela ku constructiwa na Rising Main na le Malonga na le Botsolweni. A Botsolweni mohashi he endla hinkwaswo swa sitting, drilling, equipping, ku constructiwa na pump houses, na construction of rising mains, na storage. Swileswani reservoir ya kona yi ta va yi ri Botsolweni. Project leyi hinkwayo leyi le ka 98% ku yi hela, mali leyi nga allocatiwa is 3.9 million. Mohashi kuna ku unblocka critical sewer system na upgrading sewer pipeline from the 160 millimeters pipe, the PVC pipe by 200 millimeters a Chilamba section 7 yile ka 75% ku yi completiwa. La one ku tlhela ku upgrade wana booster pump station kwalaya se yi ta hela loko yi ri ka 75% ile kusuhi na ku hela hi 4.8 million. Kuna leswi mohashi hi pfuneta ku va akatiko hi swona. Development of spring in Duthuni. Ha swi tiva ku kuna kun'wana kuna mati lama ya Nhlangasi. Se na yona project leyiwani hi na yona yi hetile a Duthuni ku mati vanhu va kota ku kuma mati vanhu. Project leyi i 3.7 million. Mohashi amulima i ku refurbish booster pump leyi nga 5.9 million. Ile ka 45% ku yi hela. Yo hetelela ile Mbahe leyiwani yona i ku replace the gravity line, hi refurbish the existing borehole, hi tlhela hi erecta na corrugated roof over the old dam. Mbahe la kuna damu ra Mbahe. Project leyi yi hetile yona yi nga endla 4.7 million. Mohashi ani vulavula hi own funding. Se loko ni vulavula hi own funding kuna leti ta MIG the project letiwani, these are multi-year project leti kulukumba ti tshama ti karhi ti ri kona hi mhaka yo hi yisa mati, hi fanele hi yisa mati ka ti-village to tala swinene. Se hi le ku constructiwa aka 2023-2024 i construction of bulk pipeline kusuka a Vuwani kufika a Middle Letaba. Leyiwani project i ya disaster. So it's 10.9 million yile ku construct we. Ku tlhela ku va na Xikundo na Mhinga regional water scheme. Leyiwani budget ya yona it's 80.5 million yile ka 90%. Kuna Mutale regional water scheme la i upgrade ku mati ya hina. Le one project I storile Mohashi. Loko i storile progress ya kona ile ka 0. Yila kwendleke yini a yimisa yini loko kun'wana ti project ti yima Mohashi kuva swilo swi nga tshamisekangi kwala loko yi la ku sunguriwa mi kuma ku swilo a swi fambangi kahle va lwetana vaakatiko hi mhaka ya ku va lava ku vuyeriwa na vona. Mi kuma ku nkarhi wun'wanyani ko vanhu van'we va la ku tshama va kha va benefita se mi kuma ku swa stola. Se yona leyi i na 594,000. Mohashi a Fiyebom Vuwani to Fiyebom kuna ku constructiwa ka reservoir leyi yi le ka 98%. Yes, it's 14.1 million. Muchedzi regional water scheme yona ile ka 78%, 75.1 million.
se kuna ku increase capacity of Vondo water treatment works ku tlhela ku upgrade wa ti infrastructure ta mati kwala ka ti areas leti nga around Vondo leyiwani le ka 99% inga mali ya kona i 53.4 Muhashi aka Malamulele West Regional Water Scheme construction leyi le ka 95%. Hastiva ndhawu liya ya Malamulele West Regional Water Scheme yi hlakele i ya khale scheme lexi a xa khale se xi le ku lunghisiweni hi 14.4 million ku tlhela ku constructiwa water supply and bulk water reticulation Angwenani Themeli Ngulumbi Ngovela Madamalala na Phindu swi le ka 75% mali ya kona is 53.7 million na vulavula kambe hi Vondo Regional Water Scheme laha yi nga ta yi constructiwa ku leyi wanile ka 85% mali ya kona is 24.3 million ku benefita va Murangoni Maranje Vondo la Fasi Chikunda Matondoni Waters leyi va endla na water supply ku mati makota ku ya fikelela ka miganga leyi nga ibosha yin'wanyani yile block A Miluwani and Chidawulu water reticulation yile ka 98% construction ya kona Muhashi hi 7.5 million ka Chavani and surrounding villages ku constructwa bulk pipeline and water reticulation leswi swi nga ta kota ku ya asheli kanjaka reticulation ta endliwa kwalaya ku endliwa na reticulation leyi ya ku Basani na le ka Stachi na le ka Bungeni leyiwani le ka 90% mali ya yona it's 139 million maswona ku miganga ya kona yi hlayile ku tlhela ku endliwa na reticulation Muhashi nakambe ku na ku upgrade water treatment works and related bulk infrastructure ka ti area leti tinga Vondo leyiwani Muhashi i phase 2 ya yinga ka 45% ile ku constructiweni hi 20 million kuna ku endla reticulation Muhashi a Kankuzani yi fambelana liya ya Chavani and surrounding villages but lawan reticulation matama mati makama fikisiwa na le Kankuzani leyiwani le ka 88% ku yiva complete hi 57 million se Muhashi handle ka MIG grant hina WIZIC grant ni hlamuserile ku ti project ta hina iti multi-year programs come marga leyo minga se ka nsale khumera timinete la imani sunguna no unda vengeleni loko se ni vuya mi ta vuya mi nyika mavala yongo leyo ivi mi hetisa na ku mi va byela lava va endlaka swa mati ku loko va endla mati le ka hala ka hina ka Matshila a va fikangi va fike va yima kwala mahlweni ke le ka hina a va hundi la ni swi xiphiqo xa vo yini nta lava mi langutana ile ka mimani sungula ni hunda ila ta vuya yisa mahlweni andla ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yiso mingisera isukeli mhaka ntshemba n'wina va tindhawu teto tele kusuhi mi le ku landzeleleni mi twa ku endla ka yini hi ti project leti ti khumbaku ku ti khumbaku okay kuna hungu la vengeni mi hundzisela rona veri mi byela executive mayor ku ri na va rhandza swinene a hi so ka Collins Chavani a ni kota ku va xeweta kambe ni tsakisa hi leswi va swi ndlisaka swiswo ku fambisa masipala wa vona ku nga ri khale ni ta ringeta ku nyika nkarhi ni hlangana na vona mufambisi wa xitichi lava vulaka leswi SS Rose Rosana ntshemba mi ta vulavula hi xin'wina tanihi vafambisi a hi tsirini executive man sale hi khomera timinete loko mi kha mi hetisa mi kombisa timhaka ta ku na
ti project leti ti endliwaka hi mahakelelo yo hambanahambana kusuka ka leti mi suka ka masipala tanihi mali ya n'we tanihi masipala ku ya ka timhaka leti ti MIG a ni khambula vito rin'wana sweswiwani mi ku hi ya ka rona mi ri yini WISIC yini WISIC funding i water and sanitation infrastructure grant. Oh yeah. A yi endli swin'wana handle ka ku va yi endla sweswi nga fanele loko ho teka hi hakela vatirhi kumbe makhanselara hi ta va hi hoxi swinene to ba mavala ya yingo leswi ya mi nga swi vula machi loko ya ku wiseni hayi ni ta swi lavisisa ni swi notile na mina na cancer ku khensiwa hi mufambisi wa xitichi se ni to ba mavala ya ngwenya ni ku na ku refurbish Musina waste water treatment works leswi swi fambelana na masorage na le ka Anainsfield ku ta endliwa ntirho wo fana na wolowo ka ha ri Musina na ka ha ri Musina kambe Campbell na le Chinatown pump station ni vulavula hi ti waste water treatment works na le Thabani Mall and Vudi Switch pump station lawan na kambe kuna ku optimize mati existing water reticulation and storage infrastructure in Mutoti, Budeli, Tumazi and Makuba villages to maximize water distribution to all reticulated areas. Le moni khamsela tsanana hibe na ti protest totala kwalaya hile kusuhi na le Nandoni va aka tiko ba ku swi ta njhani na hi rava mati kambe mati masuka mafambe maya kule se hi lwile ya leyo mahashi ku bona ku na bona ava kumi mati sandle ka ku jankari kare awari kona mentsutsuma ni ya aka lembe ximali xa 2024-2025 muhashi ni to vula ti projects leti hi nga ku ti endleni hi ku hatlisa swinene kuna ya Muchedzi Regional Water Scheme ya mahlweni ti tshama ti ri kona ti multi-year project ni to hlaya ntsena ku hi budgetele 61.2% hi taka increasing the capacity of Vondo water treatment works na ku upgrade infrastructure liya hinkwayo leswaku yi tlakusiwa yi ta kota ku nyika miganga yo tala hi 66.6 million hi tlhela ku va na water supply and bulk water reticulation Angwenani, Themeli, Ngulumbi, Ngovela, Madamalala na Phindu hi 93.8%, Vondo Regional Water Scheme Amurangoni, Maranje, Vondo La Pasi, Chikunda, Matondoni water supply 104.3 million. Yali aka chabani yavu ya kambe ninge ti hlaya kambe ti village state ya nga ti hlaya ka ha ri tona teto swi ya mahlweni. It's a multi-year project yi nga budgeteriwa 93.3 million na liya ya ka Nkuzana yona yi budgeteriwe 45 million. Muhashi kuna ku upgrade ka Vondo water treatment works and related bulk infrastructure area liya phase 2 na pump main from Vondo water treatment works kuna ti reservoir timbirhi kwalaya ya R3A and R3B hi 70.4 million kuva na Makhado West bulk water supply leyi na yona yi nga budgeteriwa leyiwani a yi budgeteriwangi mali kambe eka lembe leyi ximali leyi ri taku yi na mali yo ringana 513 million ku va na Malonga water reticulation na yona yi ta tirha eka lembe ximali leri nga tata hi ku sweswi a yi na mali yi ta ka Mutale raw and potable bulk water system upgrade yi nga na 14.1 Muchedzi Regional Water Scheme lawan ku ya benefita vanhu va Dzanani town swi fika na le Willisport ku nga ta endliwa bulk water supply na reticulation hi 15.5 million ku va na ya Vuwani to Fiebuwom construction ya reservoir leyi nga budgeteriwa 916,000. Malamulele West Regional Water Scheme yona yi nga ta khumba miganga leyi landzelaka Mkhomi, Gumbani, Jimmy Jones, Makhuva, Tambawulata, Dididi na Mlenje leyi budgeteriwe 11 million. Na ku refurbish leswi nga swi vula swa ya mahlweni ni nge swi vuli kambe ntabani khani vula ka leswi nga swi vula hi ku nteri ti multi year projects so hi ku ni lava ku
ni nga dyi nkarhi swinene muhaxi kambe letiya mi nge a ti budgeteriwanga timhaka ta ku yini swi vula ka swi jahangi ku endleka yini a hi timhaka ta ku jaha swi jahile ni ma swi tiva ku IDP yi teka malembe ya 5 se a hi swi koti ku swi endla hinkwaswo hi se haya mahlweni ta va hi kha hi hetisa muhaxi na swi twisisa ka timinete leti ti nga sala ta tinharhu mi ri yini ka vaaki va Vhembe ngopfungopfu lomu mi languta ku ti-project le ku endliweni na swi tiva ku tanihi masipala ntirho wa n'wina wukulu ngopfu wu langutana ngopfu na timhaka ta mphakelo wa mati na timhaka ta nkululu kambe hi ku angarhela hi swihi leswi mi nge ri vaakatiko va masipala wa Vhembe leswi hi nga mi khomela swona swi vula yini vutihlamuleri bya n'wina tanihi vaaki hi byihi vaakatiko va xifundzatsongo xa Vhembe hinkwenu hina a va ha ri Vhembe hi tiyimiserile ku va hetisa mphakelo wa mati kambe hi hlangana na swiphiqo swa ti-illegal connections na ku va ku xavisiwa mati a hi khomaneni hi vona ku vanhu va nga ha yi va ya boxetela tiphayipi loko ho endla kahle hinkwerhu hinkwenu ka n'wina mi ta swi kota ku kuma mati ku ku ta va ku ri hava ku kanganyiseka nakambe hina hi ta ya tshama na tihosi ta hina hinkwato ku hi na vuxaka na vona ku na tihosi forum ku loko va demarcate va panda switandi va fanele va endla ku hina na vona hi tirhisana ku endla ku lava va panderiwaka switandi muhaxi hi vona ko tala va ya ku va ya endla ti-illegal connections se hina hi kumeka hi endla nga ku vukorhokeri bya mati a hi le ku byiseni ka vona hi ta mahlweni hi xave na ti-water tankers hi ngetelela ka leti hi nga na tona hi xave tinharhu ku ri ha swi tsakela ku muganga wun'wana na wun'wana wu kuma mati hambileswi tikaka ha ri na ku nkayivelo wukulukumba swinene xin'wana kambe hi xave na tivhene ta 10 ma swi tiva mahaxi swa endleka ku xota xilo xitsanana a hi ngo hi le college chavani ku fanele ku sukiwa le ku yiwa a Vhembe munhu a famba hi milenge nkarhi wun'wani se hi na mimovha ya tibaki leti ti nga na mathulusi ndzeni ka tona a ku na ku ve loko fikile u ya ku lunghiseni u ta kayivela ti va ti ri na mathulusi se hi ti xavile handle ka loko vo yiva ti-driver na ti-driver ta hina loko swi yiviwa swilo leswi hi va byele kahle ku vutihlamuleri hinkwabyo byi le ka vona mara ha swi tiva ku vukhamba byi kona ngopfungopfu hala matlhelo ya vomusina timovha ta hina hinkwato hi ta endla ku ti va na ti-track ti tiveka ku loko ti yiviwa khalanga hi ta yi kuma se hi leswi hi nga vulaka swona ku hi kombela ntirhisano eka vaakatiko hinkwavo na kwala hi tsandzekaka ku fika kona ku tisa mphakelo wa mati swi le ndleleni muhaxi hi ta kota ku hi endla ku miganga hinkwayo yi kuma mati kambe swi famba hi lembe kwala ka ntirhisano meyara a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi tlhela mi kombisa na ku swi na nkoka ku vaaki na vurhangeri ku nga n'we tanihi mfumo ku va na ntirhisano ku ndlela ku ta kota ku fikelerisiwa timhaka leti ti va ku ti ri ta vukorhokeri eka vaaki khensile swinene loko mi hindze hikwalo inkomo muhaxi na vayingiseri hinkwenu a khensa valava hi bula na vona i Councillor Frida Nkondo i executive mayor wa xifundzatsongo xa Vhembe a hi kha hi vulavula hi leswi vangeli ku swi kunguhateni tanihi hi masipala eka lembe leri hi nga langutana na rona hi ndlela leyo ntshemba mi nga ha tlhe mi landzelerisa hungu leriwani hi ku endlela website ya Vhembe mi kota ku vona kahle swin'wana swa makungu lama tanihi masipala va nga na wo hi why loko hi kha hi languta ka ntirho wa ku korhokela vaaki ka lembe ximali riri a va vulavula ha rona nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka Munduku hi ri Apolokwane handle ka sweswo mi hlayiseka mbana siku lerinene mahungu ya misava ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa andla ka sweswo nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni handle ka sweswo bana na siku lerinene tata